Baba Grace TV. So this is the trade point yanko quantum. Obia we abusua. Yeshia bi quick one. Ye bi din komo. We de ya dakra nisa. And news yaba. And of course, say da. But they can say be a better from be any your brass ya kwanso. You be jade ye bia. Near the ababa besuma mansan. Na yi na yatin se mwasi ehun dia ekoso. Benim say o content and feeling so a be duba kwa na se no du ebo pa mu be ya. Obehu say amanfo post videos bi ni ade e dey free Berekum ene nsem bebre na nipa bi ka na nyame adom ya checks kakra ya di nkomo ape more Filla from whatever is happening at Berekum Sabre yeah they best mama sign ni na ate ase but first of all medical catch us say nyame adom situation is under control nipa bi na yes say obeye ni o ma bi e dey egu Asanteman ni mu aso nipa bi na yes obeye ni bi ama ya ka say oh ye kan akoba ne saa ne ade but nyankopon twedi ambadom ti boni bia mai ya ye course from Berekum say sia ne empanyimfo bi kasa e dey free Berekum ya ye bisa the situation am so there be nya ne boni so bibia ya okay nyame adom bibia e ya asum gani na ne say on say nyina nim say ne binim say bia wunyam ten so the alcohol social media ne so I mean videos ne be all over and some man TV omo push agenda bi e na e share videos from Berekum say tension kra course from Berekum and now we share video bi amebo video no am bi say omo si ohini bi o Berekum but men can tell say ni na so and tesa now this is what actually happened said you ni na and na otokofie Mr. Meka Berekum atenkunya enyi na be pie mo yewura ni ya obe pie mo yewura ni no said you ni na fa Berekum akunya ho nsensem a be se ne kakra ni agent ha na ba bi abefa bia ye che adwon na ye se ram so mo ma bibia ne bokọ enne mediki aka ye di honko mo kotokofi abusuafo nyina me kire abusua de hye abusua no ena afi atene nkunya woni etu hine sin woni na ba ye ran ma woni na ba ye ran no anyo cheche won se mo ma ne kodu ba bia na ahema ye bisa de hye brand o de betena kunya so na ahema bo de hye brand ye kofi Asante kro bia ona me picture da video ni kire hono obo ne din se ono ne this year on the person obetena kunya so se Berekum ma hene abusua ye nyina yi kotokofi na ohene bisa efa ne efa nyina se admecha tan kunya nyina se de hye brand ya o ma hema abodi o se efre no de hye brand ye kofi Asante kro bia na no watena kunya o mo wo kotokofi sa abre no obi a wo bibi ka na ohene bi wa asem bi ka obetimi di atodwa abusua ye nyina yi wo hobi videos no all over Mr. Really more access to na na say o post videos ni bi na no ngina free Berekum obi ayase woni asem bi aka na me be kan ma bo video am ati asem na se na Berekum continue kwa kan se sabi na kofi Asante krobia de branch kofi Asante krobia no funi twabi we na contempo enti we na se wo twamfo kwa na tonkwa but the bill omo free ahimfie no a report ya gaga ne checks ya ne course I from Berekum say ebi mo free kotokofi na ekodu Berekum abusua ema ahimfo no mu miensa it is alleged say ahimfo no mu miensa ekohia mu ena omo ana epre kunya no za say ebeto odwa say enipa miensa na epre ena ne ebeto odwa say adehye nu ba ho ka say ono kwa ne dihye bi obo ne di no na ahima yi di afiri mo afani di anka ono ne so da bi say ohima yi di afiri mo afani di anka ho anyehwe omina ya dihye ntie ne dihye ne friend say ema na ne bond dihye din say dihye no kwa say ne friend ti okobo ne dihye din so ne say sa dia ye fa omina na ka ho say de be ya enkoye say yi fa bi afiri na enkoye so bia o ye dihye bia o se fata bia e wo bi ti dihye ni na first na ye miensa e be ye man ena ye rebuza na ama hima say adihye nan no emu dia wo he na o pese wo dia kunya nan ena obo dihye brantie kofi Asante krobia no mfo ni twabi edi and mediki aka se bra na ahima bo di no o ne bisa na no mo na ohu nyina obi ase onya asem bi aka but report ya gada ne say after sana na no o ne kasa wieye na ahima bo dihye brantie kofi Asante krobia no mfo ni twabi di na atenku yin na agitu mu a ene efa bi kura ha ge ye na ha ge chese ya ye kro aye ba akwa ibo bo Berekum atumpo on say na aye be se no mi ni ho ba bi ko bo no miensa ena wo mo ko Berekum na report agada no say ebi o mo ko du Berekum no Berekum
continue nana continue na nekwa na wo yewura animu a oye say nana ya no for ni twa bekwa na konta ho nana Berekum continue ayin from yensa na afei nana Berekum kura so hene wo hene ba akọ ka wo che say kuro no ye frɛ no esoa no nti Berekum esoa no hene wo che say Berekum kuro nketo no bi report ya gada from Berekum no it's alert say him from yensa na wo mo kodu Berekum a wo mo ko share mu ekofa de shebrant ye fufuro a ye hu say videos ni nam social media so ba brant bo wo ti dom brant be o se wo kutupa wo mo ye say wo mo fa ni si ahongo na mo fa ni tum pasa wo komi so wo ni Berekum abra entisa and it's even more surprising say nana continue na ye kana say no wo to kufio afei nana Berekum kura so ni no ho no bi o hene ba ko aka ye so no he na me but I'm very optimistic say no so ho no bi na mo nyina mo ni na man ma bo o hene de she branch yi mo nyina mo se mo ni asem bi aka ho but ebia ho pia free kotokofie no mo kodu Berekum a na report aga da chese ahemfo me say ekohia mu a wo mo kofa de she branch yi ba ko awaka ma branch bi ebebo mo chido na se be she mo kutupa wo mo ye sa de akoso but yamiadom ye checks ye kasa ye course free Berekum check ye ne mpanyufo na tenkrani bi akasa ya mo hye so every o mo kro mo ye sa de ni bi no mo suro yes to videos na am social media so a o mo ye sa de ni bi no mo suro tintempa na police mpanyufo Berekum tie se bibi se na ekoso nipa bi e de mra hye o mo nsem aye niam bi ensem fata Berekum enti ye mo Berekum apose for abaso report aga dan said they were swift omo tie sa de no asina omo ye swift eko ahifie omko e ze nanti eko mo ye sa na mpanyufo na ebo mo ti do mo nyina afi on ma obi e no ti se sia metimi akade a chewo reporter ye nya from Berekum say calm has been restored yakopon tweli ampo ato mabusia calm has been restored e Berekum ya nanti no ana wo mo chese nanti obi chese pe bia otwe mo amon ti ase na nanti ni bi kura kan se mo ye nim nanti ni kura kan se mo a ense se basa ense mo ha atwe no se sia me no ka se de o ma fira hifio o mo ye se mo fira hifio ya aposifo nso RS bibia ya okay and then also na man for business na man hema nyame adom na no no kasa bibia ya okay bibia ya okay ya yakopon ya adom coach na nyese bia nipa bi de mra hye o mo se makoye nyama ho nsem sei na ayesa dabi we won se mpanyufo kwa bu bese mesre me kan wudi ya de acheme o so so sebio etaso ana ebon Sampa de hye ase nketeke se na mpanyufo tena ho a ebedu bia adwi ti nyame adom chena report ya agada ne se mpanyufo atenkonya ye Berekum wo mo anya apostle be din kita ho pa hwese wo mo hye sa ne mana se nyina no Ghana ma ne ombedi esan se Ghana ma yetimi enye man ya obi atimi so ye de opeda bi Ghana nye banana republic na obi asore aye de opesa ye nti oni mi ye hwe sa video ni kakere mi na de me mpese me amepem akasa o de ye hwe na wa ajeje fo ho se se ni esi hina ade bi ho a ni kwan se o ma ho kwan kura ma ne basa o de hwe kakere bi ne just look at it anti ofina nya bi sa papa me kwa na osuro o de hwe video papa me kwa na osuro obi papa na mo be jejina ni ade ama chana kwa kwa ama hwe de ekoso enti ene ma ne bi ho a yes nana one of the videos nana continue I can answer ana ho for you twa mu bi ana cross ne ne afa back ye nya de sa ana no wo de madaroma ye nsa hwe ba konka wo de hwe kakra bi de akoso kakra ani ma bi ho ani fancy so so man e kwesa e ba sa na ya kwa ya police for na jira enti this is Berekum ana chese ni si baby and papa no kwa usuro o rap video yi pa busu na be kana kwa papa no kwa bibia chese onye okay with me baby ahi ye nya bi esa na hwe manje ni besi na di papa no kwa bibia chese usuro bibia chese enye na ko what Josephine what you say bibia chese papa no kwa onye okay with ade na ekoso no but eja unima for reasons best known to them and I'm na kobansa ubaya example obi papa ko nya abayama na yekwa
sense o man no yen sori nye de yepe yen sori mfa mra nhyɛ yensem so nti obia nya abotre mu ana bebre na so ba da bibia nsi ene yesa ne abakwa eto abawie na de odi nkugo Ghana abaye to abawie odi nkugo a obi ko atimi eye in a denial state akopem se bedu ba bi a oye ne ho hwe yenyi 2016 year wana kokonyi the way press conference president mama is in a comfortable it but the we are seeing na ehu de koye now ya ba ye to kwa 2024 the near one people for be almost what did say o ma di nkunim but the then ya reality no drawing on you are wow obi na be catch wa be accept the fact so nti ha adwen nana Berekum man ni won fonyi na etwagun ana o man na wo be distributant e Kofi Asante krobia na won fonyi na hwe picture we nso ma me na yeni komo kakra bi na yefa shoni na Mary because Berekum aha ti nana country nana cross so anyone na nana cross ni kura microphone oka nti ase ya ma na ko ha adwen abusua nana country ene kura micro nana cross so na country so na gina ne nchen nana nyina wo honom ya nana nyina wa hemfie ene ohene ena na Asante asokore man hema so ka ho bi ena na yes na so Asante asokore man hema ene gina nana mi no mfimfi mu nyina ha mo wo honom ena na hema board distributant Kofi Asante krogeti ye busa ase obi wa asem ka nana mo ye odi na ye TV nana continue de o se wa contact ra no nje no ko ebe boa ama ko na tumpon wa contact ko ebo ntine ese wa contact ko nje ese we de etwufo ko am na tonkwam ya ebe ko ba asa kwa na nyina edisiri eje se na akoye ni je kra ni ate nti o so le preocupe na ekoba se na se ebe ko awo ye ruanu mo ni mo ana no ka se nyina na o siri wani nze bia na wo mu na woti ani kwan se basa ena me nim die nti bia obi ko abadwen se obeya ade bi sa na wa survive dabi yenye ne yema sa o ewiase na nyina konanim se untumi so le preocupe na won fa mra nhyɛ won nsam ye de ope Ghana ha ya we tell me ka se enye Banana Republic se den ka me kwa me sori na makokro bi se mpese me di hene wa na mabom mom safen ahonti ye bompa ya we are hoping say said the nyame adom ya ne mpanyimfo aka sa o ma share say from Berekum say bibia ye okay bia de na kwam o ma ko ba post for kwa mane a I mean bibia ye okay nampo won wa mranti o ko ahemfie o ko yes ana ebra ni ba ho no mi na obi apepepia fa ya sabia me ka se obi ani Berekum ahemfie yes enti gogo watch I'm even surprised one of the videos o kan bi na o cheer on say ya o monko enya de yes I inform yensa so far ye checks I from Berekum I inform yensa nana Berekum allegedly mention sa nana Berekum continue o kan bi nana Berekum kura so hene ena mse Berekum kura na ba ko ye friend eswa no nana Berekum eswa no that's reporter yenya this alleged say I inform yensa na e ko cheer this brand no enti say in case say there ekoba say akwa ma fa ba akoba nse enti na country ne na cross ne anu aka enti na ebia wo so da mo hwe ne say ekoba de ma mo di share na say nipa bia na mo pe no a ka na mo expect say adasa ne obunye di no mo ntam mo tia na yesre mo ebia say akole ni ma chense ebia say na tumpo chense eni kwan say niam bi o ha ye de chichire ye ho say eni kwan say niam bi o ha ye man ye ya deswa say ade be chi ade be sa na da bia ete ho twin tonto sa any kwanse basa kra yeah and you know I mean and the boys ni bi o ha I mean Asante na me you work to Kofi Anam reporting na me ka me say asemu yi social media na nsema ambrante ni bi ka you were brante bia no na bodwe say I don't know so na bodwe say wa shada da the white to say videos no wo bi and protunes and semi I mean nyame adom na ohena da ro bia ya asodwe na yet some of the commentary omo eye ni ade nti any concept basa and ama wo bia akwa nya adwen se bi ansesa ene mo wo hene nim ye ma wo bia akwa me ma sem no nye se bi kwa na no mo ba ya ma obi kwa ma wa anka na sem ana ya ka obi kasa bo ahye ne bibia sense ye ma wo bia akwa wo ha obi a wo ade na apese oka wo bibi ka obi ase woni hweka ye bisa obi ase woni hweka nti I mean ya semo e basa na ya akwa ha dwen pa ya akwa ha dwen
But be this video, nyame adom a videos one on things with ye. Enya den ma post for. Enya den ma asrafo. Se wo mu ye nhwemu na wo mu ahye nneema saa nneema nyina chi no. Man wo mu di a na ne wo mu di. Because we're causing fear and panic here can once maybe any or be to Berekum be a ne or take ye ni ade na wa bom ni ade na man na di kama. So see ye bompa ye nua na mo bisa mo di mo komo na why this step kakra na ma obi ama bibia ha no why mo obi ama bibia ha nyame adom everything is under control nyame adom bibia kama nti yes that is it exactly the time I me checks in the koku wache me checks from Berekum dey na reporter for the man say they post in for cry I won patem ho eba him fear say no say one wa this animal no yes ano no be say on be come situation na mra ne wo mo di but the good thing is wo ko do him fear no na obi ani ho enti minim either say omo na omo yes animal no ma gather intelligence say bibi say I mean oppose for oba ne ade dia e bi omo gather intelligence we say bibi say aba besi and e mo mpe be fire dia yentimi kemo asem kase but the news ya gather ne say ebra oppose for ko do ho na mrantie ya omo siso say omo ne disa ne ma we anim ya we ani omo ansen fata na omo na afri omo say dia is etie okay yes so that is it but anyway congratulations to Nana Kofi Asante Krobia Hanti ema obi antum futuro mu ani ma obi anada bibia ni ho a ebisi ena bibia so ni ho ebesesa oman ye etimi yedimra amamre ene amane ne chiremre obi antimi so enya de ope na ne se na ebasa na oman ye kwa anase eba oman Ghana etimi no Mr. Mekao enya banana republic ani diemo panifo madaroma oman ye etimi enya banana republic obia betumi asore na ode mara hye ne nsem akoye bibia ope enye banana republic obia betumi asore na waye bibia sa ewa bra mra bia nse ne nkae sa akoman kwaye ntimi enkonkoye ne so nti moma yema ehu bia na bibia sa ema da bibia ya asumje na video no so video amabo video amahwe ti baba hwe no kwa na onye okay papa no ana almost one say wahene no it wasn't okay and boys need to cry and almost be say hey asemo because ade bi wo ha di me nyem fa ho ni o Debbie enti yemompai na bibia and so enye asuje now let's look at some of the messages ni bia be enye bi flow because we a Berekum ni say na be bring na krada and yes or no yemfa update mama small sign na yente ensem ase okay so where's it let's get some of the messages ni bia abba okay so yeah nana nyako bright se kwabna nana nyako bibia boko there yes and afi just finish hey you are not sleeping just feel ben there eja adwuma ya fa to yan so ti na so nana make catch you say any of my you because any of my here by this time when you be jaw say bra be na live a better life so but odo ho ne ade abia out me the ope so what ma okay and afi just feel say that continue was there yes and that continue no ho no bi emme mad ne yawa because you know nyame adom nanu mo hu ye moboye wakwanya ya nanu mo ye moboye nya akwanya wa hefi ena yo no busa sel the sebranti ana hima abone din obi bibi ka won ho ana obi ase woni bibi aka obi ase woni hweka nti so obi ase woni hweka dia na ade na ami ha dwen tebia obi kakra na okan e bia kan no bebo na mapanpu mesebre but won wa je obi aje to see ni hweka na okodu ya amefa na picture nto so okay well ya yen hwe o man ya se bia be ho ni na okodu ya na mako support ade go contrary to our customs and culture ana we dey wadaroma ebasa na entwa yi kra ebasa na entwa yi ntia no so de kakra and yeah the ababa small man saying yeah the h after one bm nana kokudu ya say the new chief is my bosom friend here in Hamburg. Oh okay yeah but na me say Germany not here meeting now go to coffee I see that's why I down for oh nice and here o man na down for hey and is the answer the offer kwa
Mate. Now, after one be in the comment about na yemfa and also chimu any more money and so amansan. Just look at them, very funny people. Just say, join the call. Who share video now? And you will be a corner back at you. Looking very tired. I mean, I say, who got crowd so. Yeah, I need quite simple, sir. Yeah, they bit me see, I'm quite simple. After one be some say, hey, come on, some over in a day. Some say they be a catcher. Ha, auntie. Okay, some run about there. After just fin say, okay, my kind just fin there no. And I just because I think they were just joking because this is not how they make a chief. Say, maybe who say it was a deliberate attempt, say, young cause instability. It was a deliberate attempt, he said. And a young player on young down candidate no back when you're finding children going along so on your hand. So they actually the Sebranti and I my mabon dia at some queen actually not back say rano. A cobase, I will see you grad the Berekum we are and answer will see you grad Berekum. A big creative picture is on cry on your mind. Oh, as him not next our picture and just to seal the agenda. So I mean, so you should have been found cause chaos, young cause instability occurring. That is the sole agenda until the choir Asante. But you had my backfire. Yeah, I'll hold the water baby. Yeah. So yes. And that's it. It means so much more money. Some aman sign. Now one beam. Now you fuck a cry aka and some aman sign. So kwaku what you say? Hey, nipa ye cobra. Ha ha ha. Continue. Okay, yeah. I want about to bend day. And I don't go be and I continue. Yeah, but yeah. The Sebranti are known for new trouble. And the man, you want to Of a Koku what you say. Continue is the ringleader, and the boys who did that are his boys. Also, sometimes he who said demonstration on the boys in there, but I'm paying for something. I can't match my boss, but and try you seeing that when you Mr. McCown and Qualia when you who be a it make us with any crime say basa. And from the onset, Saudi really say wrong. I mean, Sabranti, you know. Were very popular on social media. Obi no na man or cancel. Masa, be name the din, but oh, shame ya me catch or Berekum, Mr. Meka. Oh, yet this year. And I will be a more say when I was seeing Berekum. Sabranti when I bought yourself white as a yellow green. Obi a one amount to me say when I was seeing Berekum, I want to bet you the also dear Berekum. Oh, I said, I'm out for never be a cost of social media soon and saying no. I'm a brandy be at to be who say, I could not told the crew on a bachelor the was with dinner, and I said, the youth in the penny also be dinner. And I said, I can answer my comic room quabrina, my copy, Sabio Minia, 5 CDB, I'm command to be a montage, I'm a small yammy. Yanessa. Oh, my man, wow, I was in penny for committee. Oh, and I said, I don't know, but says, I said, Akunya tana kwese mrantie bia omo ko waso na jiko na kan test mo na ya di we ne bit da bi wo abrantie wo ya wan na ba chese wo bi di I mean nima brand me say busu afo mo hwe mo sa abrantie na kan asema na boje say yellow as a white bi os wa I mean wa dan na boje say yellow as a white bi na social media wo na si Berekum ni ba won say na video wo di mu bi ni ade but ni nyina aso ko ba sa no ayam bi ampanyefo na amakwa ama na ba ni sa bia me ama na contain ni na no aka o mo di sa ya make na amakwa ama na ba ni sa because our brand here now about chess animal. Oh, and see, we are sure opposite for paying for Berekum, and the Bono region near the end Ghana and say, Sadia we are costly. I was saying, be I mean, performer brother here, Juma. Now, yes, and now the because I am an also. Chieftaincy crisis, won't say, I couldn't see, I could not talk. Now, Wako, I will rub my pay. The Sebranti and the Fabius, I meant, I know I say. Oh, it's long overdue. So I had my Sampa and say, Mabudu Sabe. 3 years now. Nipa who was Sampa, you kind. But politicians, interest now, to be another now, sir. Now, my dear, yeah, Berekum so. Oh, yes, I'm not having. Nipa Kosuwa because of Asanteman. Nipa Kosuwa because of the politician bit baby or the Asanteman politics near the intima because of the selfish interest. On who be your vote, I'm going to me. I bet you my son what pray or no, and the man and the bush you want to know. Nipa Kosuwa. A day, and I was a bassa. Oh, a hard drink. I just think, you know,
ye de chiri pa nyame adom ye checks na de abeto gwa no nyame adom no pa ye besa to aso with checks no na fe the sefa tabia de asoma mansan da pipia enso aye asunje now. So another news okay, some of the messages in the Joseph or selfish hey senior aboko there or say only container is part of the kingmakers and a could watch say yeah only container and because I think it's a crash with the yeah okay yeah. And I could watch say I'm surprised National Security hasn't picked up the boys and the chiefs yet. Just say and I just visit oh so they're not meant to face the police but they run away. Boy, no correct. Yeah, report yeah, of course no. But unfortunately, I police for what could do no. Now will be the one must say yeah. Bibia I asunji say the city and no. Ye say enso hwa me masa no. Ye bom pa ni hopi say enso hwa. You be some rano ever twice one now be biara no bon obi ano. Ya twena bi number na Ghana magneti. That is what we are expecting. In say bi akoba and say na apem wa na bibia to twa baby. And you can say Basakra. Now, when be in the comments up, just thank God for Berekum, Himan Berekum, no cray. And if you just be okay, in the near future, you can have that freedom or just I will be in the juice in the and if you just be I think those boys are advisors to that container. I have also like to park and Kodana it too for a more okay, right. And see, I was already a quick one, and I said the best me in my home. Now, you know, the question, Yenya Butre, essence, Yamiadum. Situation is under control. Na nipa another mpanyinfo mmiɛnsa bi ɛna ɛkɔhyɛ saa nneɛma no akyi but nyame adom bibia calm nyame adom bibia ɛyɛ nkonto na mentu amantie before obɛhu na abrantie bi asɔ kama ɛsine so ɔse ɔfiri Berekum anaasɛ na ɔkasa ɛdi ɔman yɛm atam kama bi kɔ atia akyeame masa why this minimum but that's a young man tell you bebreba among for the wrong perception be say it we are granted na wohwɛ me a common me aso no yɛn fancy it you say irrespective of sin etitie bia akonya to yekum anye ne ebesi hene akonya to yekum anye ne ebɛkyerɛ kro ɔhena akroyen bia sɛ asomasi ana obente no mfa ne mesi akonya so there be it doesn't work that way and I mean say you say wɔyɛ akan mamu ano kakra me nim say ya akan mamu akonya ho enye rotation say ebi make say efie abusuan nyina ni abusuan no yɛ baako ɛwɔ akan mamu but ebi ade hye abusuan no ebi maame we ba di bi ntiri ade ɔno no kɔ akura wɔ se chinchina a wɔ se kɔ ne nia bi hɔ ɛba da bi akan mamu ente sa I know so called north in some parts of the country and another obviously omakunya a rotation yeah we dia now fa dia na free ha na ko fa from there bi our kamemu ade ente sa that is reporter and pay for come here tibi amamre ni amanya pay for come here tibi say kamemu ade akunya ente sa enti obi also say na Berekum man him ote akunya ni nia na amakunya de wo kɔ akura nti wo kɔ de a e wo se free wo na ko ba there bi akamemu ente sa akamemu akunya titiro ni Asanteman men kan sa ya Berekum kaama ya kunya na nye rotation ase ebia maame we badi bia e wo se call maame foforo ho ba bi nti sansem no a binimu ade ba manche ni bia kasa on social media na so no masa oni ma ade na obusan ya kire mo na bibia e kama oni ma ade na obusa na woni enim no wa kire mo na bibia e kama but no my yema kwan ma amanfo ntum futuro mu yaso enti se doctor man ho de we to so mienu na ne nia na Berekum man hema ote akunya sa agbe ade a ese ono kwa akura ni kwan se Berekum man hema nya fo se da bi ye ntwe no ba bia sa wa Asanteman mu ni aka na mu a ti mo ma ye ti ase sa ebe boae but the man ni bebre ye mpem sem ena empanyefo ni bi so enim no kwa no because of omo populism agenda ntino na womo misleading kra na obi dem na akwhye ne sere anyema bi ensem pata yet asese be boy ena minchim ye nya Berekum fo na ba yere anime enye yere na si hine na say yere ka ya chinchina bo fa asomasi ana obentin konkodi ede na akan me mo amre ni amane ka amre ni amane ne se akunya ta oba ahima mi hye na ohima se ye oman hina dwa oman hima ena ebeyi se ye brempodwa se bi oba panyin no ena ebeyi ne brempo oyi de se brand because abakosan try say abrewa ena nim na this year na entina mani ahenkwa ye interview o mention aka bi se abrewa yi a oyi ahenkwa se bi o ba no fo a onka no eye be kasa be bu no bu ya
enti na na hima na mamre nya manager say wonder wa akonya say e wo so yi ne de hia wo se fata oyi ne de hia wo se fata wi a enso ho a oyi ne de hia ni wi a afi wo na chat them kunya no. And then the same thing of course because two is on the my busuan time kunya so mo busuan go tsase na continuously wo tu kwan data ye de time ne share na akotia no ntimi ma na we susu me bi ma kodi ani ade when is there be brand so kwa na ekọ Berekum ko no puntu akem ohene so owo nyina wa ma Asanteman na puntu no ope won ko ina so enti sa na tie dia o ma hima wa haten kunya mu nyina mo ha Emma ohene kwa ba ho ka se ohene de tie dia ohene bi ato akọ hema age ohene ye wura ma kwan se ye for sa de branch ne me ka mo be ye nan ye busa o ma hima se de ade hie no mu de no pen ye busa na obo edi obo de branch Kofi Asante krobia de wo foni twagu eti and now him aboard this branch Kofi Asante krobia de ohene busa atenkunya aka ina me chere kingmakers no say obi wo ho asem kan na because say they aka memu amamre amane ye bo bidin oba hima na so hima aboard this branch edin a ye hear say sabio misremeka wakofo obi re kwadu bi ti say bi a misremeka wadi dem wadi di modaroma misremeka ana say bi empokra say or criminal record wakoda fi asida kwadu mi ensan I mean kwadu wetesa no obi za how the Bono na eno aboa man say na otimi odi akunu enyi o ni busa obvious woni hwe obvious there bi na media man ye mo akwan say na continue kwa de abusia obi an okotokofi na de bia bedi madansi na continue kwa de one way so ono kwa ebra the Shabranti Kofi Asante kwa bia na continue ka so ono kwa woni no na say na contact kwa no na contact kwa no woni no pa na contact no na ayese de kra nti I mean just ha dwe na konti wadaroma ufiri kotokofi a na one ayemfu bia ko ka bom se mukosi Berekum na sa na ye no we are trusting the police service name panyfo na say we dey tempa omumrem na bibia nya boko because sa na ma we bro so se panyfo ankasa ni mu animu ya amfa ntwa sa na ma etia I'm telling you say ebekoso ama da actually akunya to ba bi obi abadwen se o otimi sori de ne pe eye de ope e wa bre ni kwanse basa because it's been long overdue akunya to ya na obi asori na me say and there be it was a pim anti ye hwe ye de mpanifo be e de afa nsem we wona busua aboa ama asunje abanti we de eno a tina ma ye Sampa ya ye de person ye mfam pim okay mama nyi messages na bi aka if you want to fashion in America because a brand ko yi papa are you going na adakra busua mo franche ya adakra o any it is the ababe to dwani and I was the other person. I was the HS kakra because I know everybody now the step. No one named the course no. That was the course kakra from Berekum. Na a word must for show up. Conte, my be can want some crowd. A word must show up ne. A word must the makan want some. Na a word must the koko see and say. On say, ning na say atnem kunya. I mean I check way back from last year on my human sense and idea. Then a beto jama 1 year, only buama beto just one year this year. Now so mko this branch here osefata na omo de ne ba na okọ yi this branch here sefata omo be kire yura e ma yura ma kwan e ma this branch ni so aye e de kire ne kura wadumase a check akra but ya afu we yem o so de kire ne kura wadumase wie a na wo so ba be so aye check otoko ne wo menje akotoko fie na he ni edimu na for be Berekum man na bibia go through no na abusua ne mu fa bi so re press conference ami band enye press conference band interview so be kasa say this branch here no a kedine si akunya so omo ditu monyi no ya akwada akra afei je omo nyina aka de se abusua no nanso omo si aye de se brand here ze kwada na ko na kire yoto sumi no hine no omo kan kire omo involve se abusua no nka ya aka enti omo nti ase ni ade ama ene nsem mo kan bi o am ntimi fama no ekura mo so sanse asem bi o ese chiamia no ena asem bi so ho a ese o hina no na omo keka asansem ni na awie no ena ebeto ya se da bi kotokohene pasumwie kotokohene penkabomo openkan ko dia ma Asanteman ne Ghana men nanti sempo akunya ato na efa bi eswai ade a chire na aka so ma be so ade chire yeruha na menti mo se na ba enam so ohene pasumwie nti wo makwan na ebusua ne fa omo so chire se omo te ase enyi omo so wa abakosem omo de di akunya ne ade no omo ba no abebo onkuru ankasa abe chire nsem dia chire yeruha nti a omo kan sa nti that was last week Thursday
Yeah, last week Thursday. Yeah, that was last week Thursday. And I was saying Kaya. And then no, I think last week's Thursday. No, French. Last week's Thursday. And I was saying Kaya. You could get your go to Kofia. A bit of just said, Fanwa. Now, one more cast answer. One more massa down. Nti ɔno yɛ sɛ daabi ɔmo nyinaa nkɔ na ɔmo nka mo na ɛfa no obi amra na obi amɛkyerɛ ne nsɛm obi abɛkyerɛ ne nsɛm mu wie a deɛ ɛsɛ fata no waboa na tena akonnwa so anaasɛ deɛ ɛsɛ fata deɛ ɛboa mo no makɔ yɛdi so branti aba nti na nyame adom fa no yɛfa no nyinaa aba ɛma obi abɛbɔ ne nkuro but ɛfa no a na ɔmo ɛyɛ press conference ahodoɔ ka nsɛm ne adeɛ no bɔ ɔmo kora na ɛbɛtɔ odwa sɛ ɛwɔ ɔmo kora no ɔmo yɛ agyama yɛ sɛ ɔmo yɛ mma ɛwɔ menkyerɛ mu saa mpɛsɛ mɛka akosi akyi but ɔmo yɛ mma ɛwɔ abusua no mu nti no na sɛ ɔmo di ɛwɔ dumase akonnwa no yɛ ne mom sɛ na ahenkɔ akyɛm kyerɛ no sɛ bantam akonnwa de otimi di sɛ ɛwɔ dumase ne bantam I think say there's that kind of relationship no yeah sɛ deɛ yɛ nyinaa yɛ ne mu nti na ɔmo asɛm kora na ɔmo ka no do ɛdɛ obi ka na asɛm a ɔhena akoma pɛnti ɔmo akwa na ɔbɛkyerɛ wo nsɛm mu deɛ nti a wɔka wo asɛm saa na ɔbɛkyerɛ ma ɔman no nyinaa te ase but ɛbɛtɔ odwa sɛ ɔmo kora yɛ a na ɔmo ani abra na ɔmo kyerɛ nsɛm mu ne adeɛ no ɔmo yɛ mma so ɔho ha nti na ɔmo di ɛwɔ dumase akonnwa no a ɛni nti sɛsi a ɔhena amakwan a ɛyɛ kɔte firim nkyerɛdehyɛ abusua no ɔmo kɔ na ɔmo akɔ yɛde nti na sɛ de hyɛ branteɛ na ɔso akyerɛ kuro no onyame yɛ adom na biribi ato no kwan mu ɔbɛba na wabɛsusi biribi ɛde akyerɛ yɛwura nti kanti ɛwɔ dumase na ɔmo baa yɛ nti akyerɛ later yɛ video no ɛbɛyɛ no last minute na yɛ ne ahemkɔ ayɛyɛ no ɔkyerɛkyerɛ nyinaa mu de kyerɛ ntupa ultimately akɔhwɛ saa video na wɔnyɛ mo nhyɛ mu deɛ but na ɔnam asa abɔ ne tɔfa ɛde akyerɛ wo sɛ deɛ ɛsɛ nti yes for ɛwɔ dumase deɛ nyame adom sisi ano nso ayɛ sorted a ɛhyɛ branteɛ a ɔsɛ fata nyankopɔn yɛ adom a ɔbɛba na ɔbɛsi biribi de akyerɛ but let's not forget sɛ ɛwɔ dumase that's dumase number 2 ɔkɔ so nnuane a ɔsɛ dumase number 2 yɛwɔ dumase number 1 ɛna yɛwɔ dumase number 2 but the American ɛwɔ dumase na ɛnoa ne dumase number 2 no wonim sɛ sisi a ɔsɛ ɛwɔ dumase na ɛwɔ Sunyane West if an abayama was Sunyane West mention na MP was Sunyane West honorable Millicent Amankwaya boa ne papa ene oman ne ya woba ene na kwabna chede otosumienu anti I think say dakra na yiso I would chrome one you say MP na ene abra na odi asane ade na wo kire wo dumase abakose mo kakra che so e wo dumase wo na nim say wo free bantoma che say ama amamrenya amane titia na wo cheche mo kama pa e ma mansan na ati ase nti good news ina yɛ bɔ mpa sɛ twɛdi ampo nyankopɔn sɛ ɔno amra na bibi ɔno amoa na bibi anyɛ bɔkɔ abusua ɛne wiase kɔ nanim ɛnyɛ ntɔkwasɛm ɛnyɛ wɔtimi wakame bigidi yi sɛ yɛn nyinaa obi apre hwɛ asomdwe nti nneɛma nketenkete wɔ hɔ ne kwan sɛ de wɔ yɛ ne ba na yɛ ma ho kwan sɛ ɛmfɔ yɛ ne mmra ɛyɛ ana ha adwe ɛno nti na da bia ɛyɛ ana yɛ kasa de fa ho yɛ because ne ade fɛfɛ kɔ so yi na nana Berekum Hene nana kraso hene ne sɛ kro mame check kro ba ko na account no sɛ Berekum kro ketwa no bia ɛyɛ Berekum asua no hene at is alert sɛ wo mo na ekota echi om ko pagya ade branti na de branti ekwa e pagya wa papa sɛ wo hwɛ a nyɛ sam de si hene no na bi nti anya adwuma sa wo hwɛ Berekum benkum na twafo hene ne kasa ayɛ afɛ na chidom ne benkum nifa mo nyina na better na ahemfumienu ana amensa with the help of mantie bi a omo woko no ye koyesi ensi so banyame ado se badika kato safe na obeka no ho a ya ye course from Berekum a ne mpanifo akasa mo chese situation bi aye okay na mantie no kwa ye sa wie no aposi 40 say na ekoso na omo kɔ ho no ko ne se e fani na mantie no mo ho be obi afa ya situations under control na ama him so ya tenkonya bu bia aye okay ti nyame ado ma na no chese nyambo tina ko butu wana mo e di na ba se kwan so na bibia kama nti ensi obi antimi nye enema ensem fata ho nti na madam po abusua munya be ma me na kasa tinti madao mada ena me hu se no amanfo de na course na David me nya course kakra ye ma update ya onye na enti ase abusua madam po enze munya be ma ja akra ketwa amedwe no mada sorry na ye de bibia abesuma mansa nti that is it okay and the Cecilia Baswa say, okay, just in the comments, but just say, good night, Ejewusu, may God bless and protect you and the cameraman. Okay, Rama kwa Eja wada, yeah. Say, you need the team, you few minutes, you know, and Kodiana Kwama Kofi, James Mibabaka. Eja buy, but that kind of breaking news about it. And say, Yami set the camera and see me also now. Yami front camera and manager. Yeah, they're reporting as some man sign. Just when I ask them to own your bema.
Enya asem ketewa kra. And that is it. After one BM syllabus so I say they have to sack continue and cross on it. And I make say this are the way are akwakoye. Oh yes, I do into benya o tell the man answer. Na say be one nyame ampata kwan say be kunya a wote so. And I will sacrifice it. And any kwan say boss. And this your boss say nana ya ne ho fo ni twa go de se brante kofi Asante krobia oba be su actually rant na Berekum continue na ya oka class ne to go timi abasa will be su actually any kwan say basa let's not forget say na my makra na no mo na my makra say da bi etu afre kunya so e ras da bi o pass bi on pe basa basa nti won kan na mu nyina amonye ti ogi na continue won timi afo ni anto and wa na wo to ko fi say wa ya akọ when you go be wa ya akonta mu nya ma ha age kama ti dey na buy na won timi afo ni anto a o ma obi ko mislead wa ma akofa bia na de ha ne amane be kwa bia dream afi one bm na kwaku dia say continue was lying say one and afi just been said the queen want to remove continue but 2 said no and look na him I say what no and I say what pass from be into onya but say afi Cecilia Baso say 2 knew the continue but 2 was playing along okay na say ehun fe na continue bi ade na person oye but he din rese be bia be boko asem okay afi 1 bm na kwaku dia say continue was lying okay and afi can't see American answer can't me sure say afi okay whatever ma afi Venezuela say hi everyone hello Vivian baby aboko there whatever ma America boko and afi read to form any upon wow that was ya Asanteman poni ba me anti read to form any upon one of the pillars of by Grace TV. And then me anti with that family ampon because American asemo men can be me make query am you on mbeko until them my friends see wa one of the pillars of by Grace TV by say last year July e be seen there pillar the bia tie chia woni yamanta bibia mu on person make bad make e anti with that family ampon na me sure na pa lady roda music ya mo food man o bonyo mpa nya me nyom kama e de twa akra e ben Christo oda na dia kire me no Mr. Dum Yamin Sem Shade Man, Mintimi and Sim Reader Biarada. You are so saying your baby be no be, and I know correct. Until you are to form any ampon, I'm my dear, saying your baby be no be ampa, or baby, and a dear why in ye. Right from the very first day, also I started by Grace TV. What tired each other, Miss Nancy. I'm sure what's it, when you come as well, dear. And from our office is about so I say. So until we that form any podcast, a good job, Corona. But as a parent, I'm sure, papa. And our face is like so I say. I believe in Berekum him because she's a strong woman, no correct. And I'm gonna make her say, Nyame ya domwa, one yes, and him say, course I'm here, say, I pose for crack or say, always I'm who I'm no day, many number and your mati. Queen will be any I feel. And him say, and so I say, no, be I near my no fun to baby. I heard your voice for bear. They fat in some way. I feel just feel exactly as Cecilia. How can I say? Or Cabidia for Cecilia, some more can say, I will combine him over say, PPR and so by as we tell you, good year. Okay. We have a now in the absence of no other questions. I think up here, Masalia is see at here. Okay. Now, after you can't say, I thought. Hey, can't call message you there, Mati, whatever. Mate Kanti, whatever. Afe, when be deep farming did say I'm currently in mountains. Actually, mountains are now. Deep farming, Miss Row, any Dima me wati, Miss Row, Papa. Dima me wati. I was for one cabin deep farming say, or Achua mountains, pa, dear, did you know about say council? Oni mame, pa. On kind one pipe boom. Yes. On kind one pipe boom. Na nyame nyadom na pipia anya boko nti even we dey ya no coming pipe why say nyame se ohum obo na onka me ho na omade nyina ni mo me na ensi me na ensi obi anso ensi be ne by Grace TV ahwefo nyina ye se oni twedi ampo nyankopon na mtomi na homo bro enso stie dia busia we dey be pem han yakọ nyankopon ya adom tena ye beto from bia na ye dey be som no matidi fa me melenki abade adima me mesrewa papa why Odima any baako yɛ nkoto srɛ mpaebɔ mesrɛ wa dima me mpaebɔ mu na nyame na mfa ne nsa nka me na bibia enye bɔkɔ sɛ nyame nko a ɛna tumi yɛ adeɛ ɛma ne yɛyie nyame nko a
and utimi eboama bibia kama ntimi show intercede for me na bibia anye kama awe na rad yes Christ nti amen but ye hwe se nyame adomo a from tina cause suppose for nsaka grant ye koye sa no a ele ba beso because video so on video o ma ye video amana ba abonten am obia hu video afi na obeka ye hu video no e wa yemfa o de ye nhwe kakere obusia video ni o ma ye video aba abonten a the same yes him o de hwe ye go so China ye nya be sa I mean it is laughable oboni besi very laughable just watch it very laughable and anyone say a person look at I mean baby actually upon our come he wasn't okay nana come Antonium and you know what the yenya wotre na nyame ya domo ade beto fo bia Samba ye de mentwemu ani mo amane abeso obusia timi da ase se moje bre na mo hwe me de kwakna wosu nyame kan na brepa me bese hia na de aje kan de ti na ide abeso mo na di farming ji say link up tomorrow in Pacho Martin nyame ya do Samba link up obusia nyame kan na o makram brepa me be hia baba but Berekum is peaceful bibia ya okay bibia ayo okay nyankopɔ twedi ampadom Berekum is peaceful. Oman hima atina kunya obi ayo okay. This brand here, Kofi Asante Krobia. He's very okay. Yeah, nyakopon ya demo. Mama nya money kwan so. Odin betina patem no so actually Berekum mine. Obi so actually wi akotoko hene. Enti just ignore drama ya akoso kakrai. But him say pose for because suppose for call report here and say ya dem penny focus suppose for call no. Na wo mo a allegedly almost share sound manas no be any brand here so obi atu pia fragile na brand here go papa ni see omo airtime see akonkon no brand here na otam say asemo also no because I had the nkusi hwe and the brand so dey beti so they busia okay viewers and say all is well over here good night God bless you okay just finish to say very shameful and funny I say but just finish bye bye the family I'm sensing Matia di family Matia busia nyame about na you be share I love you nyame kai na mo ho ban oh Jesus Christ nti amen ela china you be share na dia ka bia nso ye dia so makram bye bye